ya bora abanafunzi imata ngabone mota ito kawa manganane. Your Excellency, asante sana kwa kusaidia wanafunzi. Baribata ko graduate mbiyamona sana gabana abantu bare umuske ungwari gete watabugati masakara bono cyo gute barya ubeka bene aga ko garamba ba cheki ba kora bisi garu graduate ni ma mirimo abana baiseke anurigira ni ama bagabira toto ora konya baiseke ora tigaba mura ari muri ko iriata yento ke ya kabere ngaba nambi ya mono asogotora obego wajana kitagitira kirende no no muske ke na kitagite ora dikato sapoti yo bekiru ko yo lengo umunja gitari ye chombe umata na kabusana koraba antakaro umunja gitari ye chombe daktari wa mnyama aibu kuongoza wananchi watarudi huko kasi yake ya veterinary akara mokora rumunta rosine gasi ile tiga akole gasi ya somerete tayukura abananchi ono umuntu kuwaje sese umara kama tebi ko excellency atko baveri gavana orotelanyare wegura gavana abantu bangiri talinchi egento kene gira kabere gavana gasi okora nengia bura bana tokonya gonto kana naiga bana toro south mugirango matanga na karo nto igweta bakora bali nari babagire segi na ito ko ikamutwe bange ko ikatwe bange to ko henda iko kama ni kukanyaga tukanyagane yaani baba ngana hadi bakurwa ngaba na asiya ko bakora ebo kile tena amoko to watu walizo ndio watu ndio mwaka ni school fees na serikali ora ndio yetu intelligence mondo yara ngiri wala like statement ndio matanga to on Friday so bachira lakini ndio yetu seginero kima etika bana kuta you are aware lakini evanga na basikali bao yako kwa sauri yao evanga egento kyo moiso etauni ngaro igaskaba na okoro nigasikia abantu bande bali bachore tunabarabuo buna baba tonya toto baba maima na barabu tukabara arata chi computer ibere isoto uno musike nari arataga tokonya abananchi muntu to abantu mbago tara ba maiga yao baja ora baja kujimusara ba manya kwe ba manya Nairobi 2027 lecture na batako online mbona na tuwaga na ndabu chukura abantu abusa 12 Mumbai kuyamani. Asante Mheshimiwa Mrefu, Your Excellency.